Majonggreng paru-paru reksa kalih idedani sani dahat wang yang titiang mewastani kade tari jagi ngemakaya satu sani memudra ibelok. Ada ketuturan satu anak belok bahan beloknya ia keadanin ibelok. Sedang tina ia tondena meli bebek kapakan takining memene. Itu lantas ia nyemakin memene pipis. Lantas memene buin ngomong, belok enggal ni kapakan. Lantas meli bedaduanan bebek di tongos dagang bebek. Di subane ibelok nak dipakan. Kemamai ia ninggalin dagang bebek. Sake walau ia menjual pipis dah setali rupiah. Jero niki jina tiang beli bebek dah dua. Bebek aukut aji petang kali rupiah. Lantas dagang bebek ngamang ibelok susuk bueng dah dua petang kali rupiah. Di subane man meli bebek, lantas ibelok mulih. Kecerita ia ngemuliang ngeliwatin tukar tingkah. Ditu lantas maka dah dua bebek elek. Ditukar de aneh tingkah. Ibelok bengong ninggalin bebek kambang tur ia ngerengkang. Bebek puyung bakat beli. Awake nage bebek batur moko. Sake wale bebek puyung bakat beli. Dewek belok-belok. Lantas tusing ajuke bebek tur kalaina muli. Di subane ibelok nak cuma ajina ngeban memene tuara ngabe bebek. Memene ngomong, belok anjen bebek mesaut ibelok. Man icang beli bebek sake wala bebek puyung icang ada pina. Lantas bebek maka dah dua elep tur ngelangi di tukade. Puina ulah icange meli bebek puyung tuara ada gunane. Ditu lantas ibelok welang bahan memene. Keto upah anak belok tuseng taen bang resep bahan munyi. Bebek mula kambang yang ia lebang ditukade aneh dalam. Suksema aturan titiang maka atuk para santi. Om santi, 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 om.